Аҟәа ақалақь Ахада Беслан Ишба имҩаԥигеит аепидемиатә ҭагылазаашьа иазку аилацәажәара. Уахь иааԥхьан ахәшәтәырҭақәа рхаҭарнакцәа, амилициа аусзуҩцәа, аџьырмақь ахаҭарнакцәа, Аҟәа ақалақь автотранспорт усбарҭақәа реиҳабацәа. Аҽкчымазара аламырҵәаразы иҟаҵоу аусмҩаԥгатәқәа ирылацәажәан. Аҟәа аепидемиологиатә ҭагылазаашьатәы далацәажәеит ақалақь иаҵанакуа агәабзиарахьчаразы аусбарҭа аиҳабы Ирма Воуба. Лара иазгәалҭеит аҵыхәтәантәи амчыбжьа аҩнуҵҟа Аҟәа мацара хәышәи ҩынҩажәижәохәҩык аковид шрыхьыз, урҭ рахьынтә ԥхынҩажәи ԥшьбаҩык ахәыҷқәа роуп. Аҟәатәи инфекциатә хәышәтәырҭа ҳақьым Хада Асҭамыр Гәыниа иҳәеит ашоура змоу ауаа ранализқәа ргара ишахьымӡо, урҭ хымш инаркны хәымшынӡа иԥшыр шакәу. Ақалақь Ахада дазҵааит ахәшәқәа рыла иахьынӡеиқәыршәо. Ирма Воуба илҳәеит ахәшәтәырҭақәа шеиқәыршәо уи ирҵабыргит Асҭамыр Гәыниагьы. То есть мы даже обследовать их не сможем, в таком количестве не получается, не справляемся. Иахьазы инфекциатә хәышәтәырҭаҿы проблемас ирымоу арентген аппарат аус ахьамоу ауп. Уи уаҟа иандыргылозгьы иаагаз ыҟан, уажәы иара аремонт аҟаҵара иаҿуп, хымш-ԥшьымш ирылагӡаны аусура иаладыргоит. Иахьазы аковид зыхьуа рыԥҳақәа гәарҭар рылшоит Аҟәатәи актәи аполиклиникаҿы. Ари аполиклиника аҳақьымцәа даара рааԥсара рацәахеит ҳәа азгәалҭеит аҳақьым Хада Лиана Ампар. Ҳақьымкҩышәҩык рҟынӡа ачымазцәа дырхылаԥшуеит, ҭелла рыҽрымардоит. Аҟәатәи хәыҷтәы поликлиника акәзар ирацәаҩхеит уахь идҵаало рхыԥхьаӡарагьы. Ииуль акы инаркны шәи-ҩажәи-хԥаҩык ковид зыхьуа ахәыҷқәа Аԥсны иахи-аҵыхәеи рҟынтәи уахь инанагахьеит. Иҟоуп изҳәо аполиклиникаҿы иԥшоу ауаа ахьтәу ыҟаӡам ҳәа. Апедиатр Есма Гәыниа алажәақәа рыла атәарҭақәа ҟарымҵаӡеит ауаа еибамҟьашьларц азы. Аинфекциатә хәышәтәырҭаҿы акәзар уаҟа иаарласны иҟарҵоит ауаа ахьтәаша. Асҭамыр Гәыниа иҳәеит, ахәшәтәырҭаҿы аҭыԥ ҭбаауп азы уа ишалнаршо аҟәардәқәа нахараны рыргылара. Аҟәатәи санитартә ҳақьым Хада Лабелиаева илҳәеит, иахьазы иҟоу ҭагылазаашьа даара ишыхьанҭоу, алакдаун ада уи алҵра шыцәгьахо. Эта ситуация уже близка к катастрофической. Беслан Ишба иҳәеит, ас еиԥш аусбарҭақәа алархәны аилацәажәара зымҩаԥигаз дара ираҳарц зшакәу иҟоу ҭагылазаашьа. Иара иазгәеиҭеит ауаажәларратә транспорт аԥсҟы зкәырха мҩаԥгашьа зынӡа ишиашам. Атранспорттә наплага аиҳабацәа иреиҳәеит, асанитартә нормақәа ирықәымныҟәалар русура иамырхларц зынӡа атранспорт аанкылара рықәшәозаргьы. Аҟәатәи автотранспорт наплага директор Леонид Шәлымба иҳәеит, аҵыхәтәантәи амчыбжьа зыхҩык русура ишамырххьоу жәафҩык ргәырҽанҵоуп. Аԥсҟы зку рыбжьара жәаҩык ковид рыхьуеит. Ас ҳашцо ҳмашьынақәа ирықәҳартәу ҳауӡом, иҳәеит Шәлымба. Ақалақь Ахада аҩнуҵҟатәи аусқәа Аҟәатәи аҟәшаусзуҩцәа иреиҳәеит ареидқәа ирыцырҵарц, апҟарақәа ирықәымныҟәо рмашьынақәа рымхны идыргылаларц. Убас Беслан Ишба иҳәеит, аџьырмақь Ахадеи ахәҳахәҭратә ҩныс хәымприбори рҿы аус зуа ишақәнаго санитартә нормақәа ирықәныҟәаларц. Иазгәеиҭеит, ус анакәымха урҭ русура графикла ишышьақәыргылахо. Убас агәаҭарақәа мҩаԥыргылоит ахәҳахәҭратә ҩнқәа рҿы, акрыфарҭақәа рҿы. Беслан Ишба иазгәеиҭеит, аҳақьымцәа руалԥшьа анынарыгӡо аамҭазы егьырҭ ауааԥсырагьы ас еиԥш аҭагылазаашьа алмыршаразы ауалԥшьа шрыду. У нас у всех тоже есть определенный общественно-социальный долг, который не должны доводить до этой ситуации. Уажәазы ирыҭаз аҵақәа шынарыгӡаз атәы иалацәажәахоит ашәахьаҽны ииуль ҩажәи фбрзы имҩаԥгахо аилацәажәараҿы. Мадина Бганба, Аҟәа ақалақь апресс-маҵзура.